Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Napangiling ko kuwan lagi kay mapmamanaw salam naman begini sa sangka di na sampai sa alungan akyama. Lagi po nang kaya mga rin na siya may kunay pangurmat ay pililalilang sangkuto lumimbuan ayay. Paganero naging ko to pagaya ka na ada sa lakon rumar ke kadinur. Gusto badan ko ta para asi kadinur mina. Na masasampur na buko mga pinderidera na mga pilumbayran. Ano na kung pamalasang ka mimbubalayan mabu ada sa lakar marke kadipais. Gusto balan ko ta para asi baisite munayda. Pamilya makadeg ag pamilya makabentog. Gede ko mga pilumberan sa wadong pamana adi meron nagkaswa ko kip ko magulola na ko slow po di bangan sa niyo. Na makanggikan ko na isa na kuya man adi mi di pre na rin na siraruto ang mga raga gusto mga uda di mga palalambusa sa ragisang dapat tatanman diripatan. Nakalo-kalo ubas sila pumakatad mo kung mga rampa na sa dersagi ang ka kung hindi nga makapunggulalan sa ilo nagagaw na pananadong magayawa dato na paganayron so manguda bibili ka na dari sa lakapan amo ko sa tuturugon alumimugo sa parupan. Ako dia pagaya kan amang udah saring bukur ararikan sa bayabaw. Sakat isa benyum ditetangkay sa sudi sa wassalam. Sayri ang tempang pemakin Aidang kaipe porau pemakin Nakiailan saudara detang pemakin Orang kono aku kopi ilu kanadakan apa kabar penuh dan makan kemawatangku maraning pemakan sudi wang kawanan ang pemakai kakagi depan mi terang pemakai
bendinang pemakaran Naswaw karibu yang pemakaran Nami keparan dingilan pemakaran paru kilat temani ang pemakan ani kederasuan pemakan kami seluruh senang pemakan kaya pengkata sama diri pemakan orang iris ngedetingan pemakan ay pada di mapinedeng pemakan nawaw manimik tayo diyon pemakan nakagagawa ng sutapan pemakan orang ko nagugikan pemakan nangiyanan ilalakan pemakan nang kaya inarinaw pemakan naipnila nila pemakan odo mimbinaya pemakan ande tara bensairang pemakan ada tarada tuanan pemakan ayada sekaji nuri pemakan ade ini pagnunan pemakan isi kali nurminan pemakan pai milik kadi nasir pemakan agi matai dengan pemakan aming muda besaran pemakan jika kau sini parang pemakan kagi nang kunaso baik pemakan apin dari idea maler pemakan ataupun bilang pemakan aino ya gemadita ka edi denak kadinoren asai di sage no peti pemakan asor desai di ketanur pemakan amana isa karante makan asig sakara orang makan nadi ini
Agusuk kia kirang makan isi beri munai dah makan Tôi na nô rai không mà cười sẽ bởi một ai đỡ không mà cười apa dia di gembula waneng mà cười dia mata idan ni kadi pai sen bữa yêu đi cứ ăn không mà cười ta đưa ta su tao ăn không mà cười ada dia wandak kawanan mà cười kata nani yang dengan lalu makan apa milih makai dia không makan apa milih maka bentuk không makan mai dia đâu mà dia đâu makan lagi di sakaran dah makan nama dia dibelikan không makan kadie tay kata không makan tapi lagi singanak kau makan manai katu bideng makan nama kata orang beyong không makan tay rai robu detan không makan makan gunung ada lena makan nadai di bentuk marori không makan nama kapiai rami gandim không makan Pani gembulawan makan abata jenap letung upa makan lima orang panas saderi không makan nami arti aku không makan Amar gnai makan taruh di desai makan namai kamakai pikir không makan naderi kau dan tanian không makan là bpi youtube nè makan Tiara gena ku makan này ai nó cô nợ cây đi nori không makan na to mo ai
Pai sebertan pemakeun sakidera kideduyung makan mereka maka pikir makan nama paliroy niambo pemakeun soba peguau suranian pemakeun ai đưa margin makan nawara kapelim makan nirang kono aku gegeu pemakeun nasolim bekesaranun pemakeun sana matang kageu makan lim bue mamut makan nai no po nakadingora minang pemakeun amatay ay di kadinor pemakeun Pandi daw narina makan aming balay makan ada tarik kadie bae si pemakeun natamanak ke ay munai dan pemakeun areku is pantuniran makan sore narin orakana makan sakai sama damu diu pemakeun nadi ma pemakadeun pemakeun kau bata kadang musim makan sama pada wata di mana bisa kita ginawai nanan demi kemarau pemakeun kopalaya dina tambekan pemakeun awalaya tata mokeun pemakeun kaso berasa pakilim makan adawan sa pesukaya ng makan aku sa pagpinsiyonan makan ngadawan sa peperagun pemakeun nauman sa bisu malegkeun pemakeun Anda kesiran saya siking makan Aliran di pagadi makan sedua mimbelaya pemakeun aban togeun kadinaurkeun pemakeun ata manaki kadipaiseng makan ata nama sekena
sader pemaken Nai no mandi te no ngakam maben Sodua nimbulai maben Pamanagi sakarante maken Sigit sakarauna maken Nade gairan pinegi makan Apa kemaragenan makan makan oh tak apa narik makan Sodua wamin belai makan Ada tarik kadie pais makan ata manaki munai makan apa milih makaden makan Napai mili maka bentuk makan Nadie mi pagenuna makan bentuk nikah di nurang makan Abu Soling ayo iya nasi kadi nur minai Napai mili kazina seri makan Kau dibuka soranun makan Boka pengi nawai makan akai sawen sayang makan Nama kilang makan Sisa bentai kali makan Nakagi di kerenden makan Tokai sawen sayang makan Kedua wamin belai makan Nada kopai kau makan Ada pakau rai sayang makan Nahu wari yuk ke parung na betah di mararang kau Nikai saman lamun niyong makan Namu gana sari narina makan Apabila kadina sirang makan Apabila maka bentuk makan Napa media makai degi makan Nakaria perangku makan tanang kain di nurai makan nanang kain bulawan makan Nade tade tarasogi bun makan Apa raya dengan tonganai makan Pabeane disadegan makan Oh biar dosa
sakang gering makan Kada kawanan derami makin Atan nama sikan sadar makin Sabiami dineri muna makan Sarap ilat makan Napa kibulu gesorasi makin Apa selindo morani makin Hari muda makan Aku sodan waraga samu Sana marataino